di kaagim imot ay day takit madi agiburay kat ayat day tagayem ti rumbeng denggem jay kampana ragsak na tumawaweng. Jingle bells, hintay amin rambakan, ragsak pa na kay tao, ariti sa nga lubungan, hintay ngad sarabuen, naindaklan nga mesyas, ariti aming ari, wen gayem mamati ka. Jingle bells, wen kanta ekmanen, umay kami man, makipaskwa gayem, saan di mo kunkuna, wen kunam ket di, naparabor kay itapusong bendisyon na nakatiyari. Agragsak kan lubong, umayan tiyari, di kaagim imot, ay day takit madi, agiburay kat ayat, day tagayem ti rumbeng, denggem jay kampana, ragsak na tumawaweng. Agragsak kan lubong, umayan tiyari, di kaagim imot, ay day takit madi, agiburay kat ayat, day tagayem ti rumbeng, denggem jay kampana, ragsak na tumawaweng. Denggem jay kampana, ragsak na tumawaweng. Denggem jay kampana, ragsak na tumawaweng. Baru Warimot. Alamin na papagayam, inteng arod day toltoloy tiya programa tayo, radyo, when ti programa tayo, Baro Arimat Music Festival Monday edition, titilaing the first and famous radio station in the north, ti RPN Disarel Radio Ronda Batak. Musika kensya. Okay, kablaon tema ni Mr. Jomar Butay, alagawam ti agpalaing balong, sa kadita barangay 7 Patad Sarat, Ilocos Norte. Makaabukay pananggaama adu abyan tiramaram. Bianot nga roden ti sa balipay nga ayog bilang musika, nginakman isagot ka na kayo, itatang malem. Anag ti Paskwa. Nanamiis ko uy tamyanan, paripirit na rambagting sa nga lubungan, ipalagip nga ang kapyakin na pakumbaba, anagan tayo kay papanan ni ti Paskwa. Magrambak sa nga lubungan, kapot iyo umay ti mandog ko, tapno ukasan na pasor nagkaago, kadagiti paswala ipay na iti ayan, anak paiduma kada tayo nga sangapada, nagaragsa
Ag subsubli tayo tumngeg, iti paborito ya programa. Baro Arimat. Okay, kablang tema, di kita'y taga Salanap pinili. Oy, kablang tema ni Kumpad Roel Antalan, ni Doktora Jackie Antalan. Kasamatan, congratulations kani kabagi sa Rami Bermudez. Nangabak nga barangay Kagawad. Adita barangay Salanap, iti iliti pinili, Ilocos Norte. Ingata Sheila, nangabak ka Sheila, ni Sheila Sugi. At ay may isang karimat tayo dita barangay Aglipay, iti iliti pinili, Ilocos Norte. Ni Manang Drosi, kumusta kayo dita barangay Aglipay, iti iliti pinili, Ilocos Norte. Ni Tatang Victor Padilla, kumusta gayam dito barangay Buanga, iti iliti pinili, Ilocos Norte. Kasamitan ni kabsat tayo nga Shirley Africano. Napilitan datayan? Duldulaw ba? Okay, kumusta kayo dito? Nagtrigwan sa tayo nyo tatay. Nagtrigwan. Iti-iliti pinili, Ilocos Norte. Okay, tuloy-tuloy latatin tayo panagkakada panagdarangay. Kablaon tayo mampay ni Madam Edna Bigsot Budwan. Ano ka Madam Edna Bigsot Budwan? Dita nagbakalan paway ka. Alaw la, dita taga nagbakalan kat kabagyak di kitay agbudwan dita paway. Ilocos Norte anat makunam. Mami Durotcha Bakod. Ni Kumadre ni Kumadre Prida Bakod. Ni Manang Judith dagiti Galano family. Nimbag ngayon kay panagdingdingeg Dante Guillermo Galano kasama tanda Uncle Simplicio Galano. Naimbag ngayon kay panagdingdingeg dito'y barangay Nagbakalan, iti-iliti paway ni Ama Pedro, ni Ninong Erneng, kasama tan kaninang Banji, nga kangkanayon nga kangkanayon da nga agdingdingeg ni pareng ni Kumpad Bani, kasama tan ni kabagi sa Elamay Casil Villanueva. Kasama tan ni CJ kani Aisa Gamol. Kumusta kayo met dito barangay Bininggan. Dito yung syudad ti Batak ni kabsat tayo nga Victoria Digay. Kumusta kayo met dito barangay San Pedro. Dito yung syudad ti Batak. Kasama tan di kitay taga barangay Kamandingan. Barangay Bawa East. Di kitay taga barangay Parangupong. Palungpong. Oy, speaking of Parangupong, kablaon tema ni Manang Elena Espirito. Kasama tan ni Miss Elsie Gawad. Kumusta kayo? Kasamatan kablawan tay pay. Di kitay adad ta barangay San Macho, iti syudad ti Batak. Wenser, taga nagbakalan paway ni Madam Edna Bigsot Budwan. Kay ni Mami Rosalinda Bumanglag. Baka daman papanamo Mami Rosalinda Bumanglag. Baka inka makinekron. Napanam din namin sa Dikalman ba? Ijay Bintar tinapanam. Dikalman Mami Rosalinda Bumanglag. Biyan na tuloy-tuloy latatin tayo panagkakada panagdarangay ti programa tayo, papagayam. Sa bali mampay nga pamasko ayog. Okay, gore ka. Time check tayo manggayamin. Madam Damarod, agsubliak to kalpasan ka digiti sumag mo na pamalagip. Manipod palaing ti technical studio. Baro Arimat. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:31. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibag oras yung kagayam kay Kabsat, manipo dito yung News Center ti Estasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adto iti kabarwanan ken kaudyan nga damag itatang oras panakaitandudo ti panagayat panagagayem ken panagkikinabsat ti uneg ti Provincial Government of Ilocos Norte. Daytoy ti bugas ti mensahe ni Gobernador Macho Marcos Manutok kakabayatan ti panagsarita na panaglukat ti 2023 Capital Olympics. Imunay ti daytoy indauloan ti Gobernador iti seremonya ti panakalukat ti 2023 Capital Olympics iti Ilocos Norte Centennial Arena idilaingal daw ti Biyernes. Impaganetget pa iti Gobernador, iti pakasiknan ti salunat ken panagkaykaysa dagiti amin nga empleyado ken panagtitinulong iti trabaho. May palagip anang rugi iti 2023 Olimpiada ti Kapitolyo iti Nobyembre 6 ken agodo into no Disyembre 15. Nagdudumamet pa when nagdumamet apa ay ayam
when nagdudumamet apay ayam kas kumay ti basketball, volleyball, iti biyang ti babayi ken lalaki, Zumba dance competition, obstacle course relay, ispa challenge sa tagobuar ken dadumapay kabayatan ti dandani adu alawas a Capitol Olympics. Nagbibingay iti 8 nga team dagiti nagdudumang opisina ti gobyerno probinsyal manipod ti A, B, C, D, E, F, G ken H. Adi ito iti agkakadwa iti may sa teams. Tinawi na may sasangkat ti Capitol Olympics iti provincial government Ilocos Norte ngem na isardeng ituneg ti dandani talo atawen gapoy ti COVID-19 pandemic ken daytoy iti sunot na kalpasan ti pandemya. Dahil tani kao dyan nga damag idatang oras, kasagot serbisyo publiko, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo, nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:33. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhid. Maraming salamat 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Agbirbiro kay kadi idinalaka kinapintas na serbisyo. Apan nakatabing dagiti minitayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home. Ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadong impormasyon at text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeng. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Hi! Alex Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star
The #1 Floorwax. Andaan waterproof formula. Sibukan man iti tanong, nagsubliti sila biti datar. Star Wax, Tindog na to the max, max, max. Starwax Floorwax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Ada double whitening ti papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Doc Herbal Coffee 19-in-1. Doc Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Dinadaing ko po ang namamanhid panghihina ng aking katawan. Nang gamitin ko po ang Doc Herbal Coffee 19-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold, naramdaman ang pagbabago ng aking katawan. EBM Solar Installation Services and Supply. When gagayem ken kabsat, the EBM Solar Installation Services and Supply ken ijaya na iti instalasyon para iti solar power system, generator set, transformer, ken dumapay. Ijaya pa iti serbisyo, the EBM Solar Installation Services and Supply, the design and estimates, electrical wiring and repair. Aglako pa iti EBM Solar Installation Services and Supply kadagiti sumaganad, solar LED street lights, submersible pumps, distribution line materials, transformer, fuse links, insulators, machine oval bolts, kenda dumapay. Aglako pa iti solar accessories kas kuma iti sumaganad, poly and mono PVs, inverters, off-grid or hybrid, chargers, controllers, aluminum rails, AC/DC breakers, distribution boxes, solar cables and battery cables. Ngarud gagayem ken kabsat, no dagito iti ingkay sapsapuli na serbisyo, ken kasapulan nyo iti panagpatakder iti anyam na klase iti pastek. Turungay na natagos ti EBM Solar Installation Services and Supply. Agsipot na pintas iti paayda serbisyo, ken mapagtalkan dagiti trabalho resda, ken puro original, ken daglidad dagiti lakuna. Kaya nga impormasyon, babalin nyo abisitaen ti opisina na amasarakan iti Barangay 11, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte, along Paway, Batak Road. Wenno ag-text, wenno tumawag iti cellphone number 0956-810-6200. EBM Solar Installation Services and Supply. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:40. Intay subyanan ti programa tayo, Baro Arimat Music Festival Monday Edition. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baro Arimat. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo, inti aro den tapugan. Ti may kadwa ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Kunanad toy numakang ngegak ti pamaskwa ayog kasla sabsabali ti marikrik nakser. Talagang haanen nga magawidan pay nakalamlami isen iti parbangon. Kunanad toy. Detay tuman kantam nga berbo ken gapu ken ka. Isagsagot ko kadigiti sa amin nga agdengdengeg kadetoy nakalatlatak ken di danto pulos marta pa na programa Baro Arimat Music Festival. Nangro na digiti kalugarak dito'y bintar. Agpiesta kami met dito'y bintar bulang nga umayser. Wala. When adot agpipiesta ti bulan ti December. Agpiesta ti syudad ti Batak ti December. Agpiesta ti ili ti San Nicolas.
Aga piyesta ti ili ti Bintar. Ag piyesta pay ti ili ti Piddig. Ag piyesta pay ti ili ti Pasukin. Ag piyesta pay ti Nueva Era. Apo, talaga nga dot ag piyesta iti bulan ti December. Ngayon dati November, Bakara. Iti ag piyesta ti dito nga bulan. Bakara, maudi nga lawas ti piyesta dita Bakara. Jack Marino ket 24, aging ganan sa 30 no ka. Ado man ti agsangputan nga babalik bayanan dita Bakara, sigurado. Town of Balikbayan ako nada dita Bakara, Ilocos Norte. Okay, kung nanapay ditoy, advance Merry Christmas, idol. Di ka la agpa Christmas. Alawan la maagpakakikirnismas tayo Kablawan na kami man ditoy ditoy paway nang runa ditoy Masintok, Kalagip. Kasama ten ditoy ditoy barangay 26 Waig Upay Abulaw Paway. Nangabak ni Ninong mo nga kapitan. Kuno toy. Awo na ni Ninong Eddie, amo ka nangabak. Nakata kinongratulate ko nga sigod ni Ninong Eddie Ralieka, ni Ninang Nita, di kiti Aligado family, kasama ten ni Auntie Luming Gapero. Kumusta kayo? Nabay ka mga dagtaw-tawagan Auntie Luming, kumusta kan? Okay, kuno na pay ditoy. Happy Monday afternoon, Sir Ronald. Kablawak man, di kita agdingdingeg dito'y Madupayas, Badok, Ilocos Norte. Medyo napudot nga naangin, kunanad to'y. Ken ipatukar mo man, detay kantam na idumduma apaghayam tay sagsagot ko amin latan. Dagito'y mayati pamarites na, kunanad to'y. Wala, thank you very much ken ni Richard Mendoza, dita Madupayas, iti Badok, Ilocos Norte. Okay, anat obram mang Berhel Biyernes, di mo ko nang aglablaba ka man. Okay, kung nantay kablawak man, dita sa Kritan Pinili, sir, ni nanang ko, Estrella Bigsot. Okay, kumasa kayo dita sa Kritan Pinili. Ni kano mother ni kapsat tayo nga Edna Bigsot Budwan. Ganay kamang dita nagbakalan paway. Kablawan man ni Bigay, Conductor GDA. Kung nantay ni Patrocinio Saimo Jr. Kanana toy. Kanana pa ditoy. Good morning. Good morning, Mami Mar. Good afternoon. Nagriro. Good afternoon. Good morning kanana kami. Good afternoon. Sir Ronald and happy watching everyone. Kanana toy. Gandang tanghali, idol. Kanana ni Karimat Berna Jane Feliciano Pataw. Kumusta kayo ditoy Batak Public Market? Kumusta met digitay taga barangay Tabug, iti syudad ti Batak. Ni Manang Emeline Butay de los Santos, Agboy Buyapay, ni Manong Edward, ni Tata Avelino, ni Nana Nasita, ken ni kabsat tayo nga Eloisa. Aga Boy Buyapay dito ni Mrs. tayo, Mian R. Domingo. Kung sakay dito barangay Bawa West, iti syudad ti Batak. Ni Auntie Mirna ken ni Uncle George, ambok nga dadaman takal kalapaw data kataltalo na nun. Da Uncle Mon, kasamatan ni Auntie Grace, ni Ama Jo, ni Auntie Florida, napan nagmulat mais ni Auntie Frida, Florida. Kasamatan ni Uncle Marpi Anday, ni Tata Marpi Anday ko nagayam. Dete nakananos nga mangitultulod ken mga alaala kanyak. Kasamatan ni Ninong Ben, ni Ninong Ruben, ni Ninang Ami, ni paring Felix Gawat. Digiti pa'y Palada family, Agbayani family, kumusta kay amin dita ni Tata Julian Padulip. Nagasat nga malamyo, digiti apo nga kabarangayan tayo dito'y barangay Bawa West. Iti syudad ti Batak, digiti pa'y Kabanatan family gaya. Maulawak san si Ronald kunanad Taiwan nga ron. Good morning kung kunamatan. Siguro na kuyam ngamin, dita batog mo tatamami Mar. Okay, daro danti sa balipay ngayog bilang musika. Inak man irok na isagot kada kayo papagayam. At tuwin na ti request ni Manang Agnes Agbayani dita Vintar, Ilocos Norte, ni Mami Minda, urok tokit de. Nanang kentatang naragsak apas kuwayo, manong ken manang naimbag nga orasyo, ti mudem ket imu tektekan yo, ragrag sakmi asumang bay
kada kayo naipasngayen ti ari a berbo sadyay Belen kulloong nga nanumo intay nga rod ken kwan na tumayo amang yebkas panagdayaw tayo Paskwa manen di kakat agim imot mangwaswas ka ket ingka mangirayo tay ipapaskwam ket ingka ibubos iyawat mun tay bagas ken tay manok Paskwa manen di kakat agim imot mangwaswas ka ket ingka mangirayo tay ipapaskwam ket ingka ibubos iyawat mun tay bagas ken tay manok agragsakan itan lubong di ari mo na toy ket ti lubong bendisyonam ket ti lubong bendisyonam tirag uken ayat tirag uken ayat tirag uken ayat agragsakan itan lubong di ari mo na toy ket ti lubong bendisyonam ket ti lubong bendisyonam tirag uken ayat tirag uken ayat tirag uken ayat Baru Arimat. Okay, tuloy-tuloy lang tatin tayo panagkakada panagdrangay di programa tayo. Nagpudot dito si Ronald, kuna ni Mami Amar. Naimbaga malim tayo amin sir, kuna ni Karimatoy Charles Navarro. Ken kablaon tayo mampay gayam, Daninong Mariano, ken ni Ninang Leti Pataray. Kumusta kayo met dito'y barangay Barit, Lawag City. Ken kablaon tayo mampay ni Madam Merly Kakal. Kumusta kayo dita Davila Pasukin, ni Mang Jun Salmasan. Hello Mang Jun, kumusta kan? Kasamatan kablaon tayo pa ni Mr. Dominador Agbunag. Manipod pa lang dita barangay Karusikis, iti Pasukin, Ilocos Norte. Kablang temang pay gayam da kabagi sa Roderick Rosqueta, Bukuya. Manipod dita Lydia Marcos ni kumpadre Del Bragas Balisakan. And of course kablaon temang pay gayam ni Mami Huling. Kasamatan ni kumpadre Bong kini kumadre Vicky. Adigiti Gozon family, digiti Coloma Domingo family, ken Urbian family dita barangay Tabukbok, iti Marcos, Ilocos Norte. Kunana pa dito ay kumpad, request ko man ket nupay awan kan, thanks kumpad. Kunani kumadre Cristina Makatumbasa. Kunana pa dito ay hello idol, ipatukar mo man tay na idumduma pagayam. Tay sagsagot ko man amin nga agdingdingeg dito ay Kabuusan Curimaw, Ilocos Norte. Jenny Morales kunana toy. Okay, thank you very much kani Jenny. Dita Kabuusan Curimaw, ni Ninong Leonardo Calube, ni Angel, ni Ralph ken ni Ariel. Ni kumpadre Recto ken ni kumadre Raquel. Ni bag nga malemyo ken ni Apo Kapitan Rufino Malasig. Beno pa ba kayo matioro denti sa balipay ngayog bilang musika. Adto yan detay ululsanan nga kanta ni Mami Mardanog. Ananusak. Maniod pa lang kay ni Miss Melo Santiago. Sis Rosalinda Bumanglag, Merry Christmas. Cisco ko na ni Mami Marie Guillermo Danog.
marikna Utirabi Gagmay may sa Sikalae Panpanunute An alusa Ikarigata Ituiden na Ugurayen ka Tanarigan Tiag may sa Aglalo Kailit ka Nariga lumaminsan Lumangnam na maka Tinapuno nga ayat Upaw met kayang Lupan panunutek Ragsak tiyag patingga Karin-karin di kay nilala Unapuno day taayat Utirabi Ngagmay may sa Sigalae Panpanunute An ano sa Ikarigata Tituiden Awan signal idol, madima ke FB da tao ko na natoy, awan. Tanarigan Alakag dingagalat at radyo na manang Emeline Butay de los Santos. Thank you compadre, kung napay dito ni Comadre Cristina. Kailit ka Nagsa eman ano Kung napay dito ni Mr. Erico Daiwa, naimbangal daw mo sir. Madama dengeg mi sir, kablawan man ni Auntie Ludi. Madama bantay na ken inang ken kablawan man ni bakit ko. Nga na isem latta, hehehe. Ken kablawak amin nga salisi family sir. Bana ni Erico Daiwan, Mr. Erico Daiwan. Manipod di tabado. may sa Sikalae Panpanunute When idol, lawan signal kung ni manang Emeline Botay de los Santos. Ikarigata Tituiden na Kablaon tema ni Apo ABC Federation President Elmer Failugna. Hello compadre, kumusta kayo di Tabanggi? Tiag may sa Aglalo Kailiw ka An alusa Tanarigan Agsapo sa bali ngayon Okay, dapat 5 minutos kasangwanan ti oras ti alas 2 ngayon tayo pa nagpipinakada di tayo programa. Ang imana kay tasawen nga maminpinsan tayo nga pumakada dapat may isang oras ngayon tayo pa nagkakaduan to ti sumara programa tayo parikot ken pam magbaga. Merry Christmas to sis Marie Guillermo Dannog kunanad toy. Wow, tay paborito man nga sunatan si Ronald. Thank you so much sir and God bless kunan ni Mami Marie Guillermo Dannog. Okay? At yoro din ti pang-recap tayo na sunata. Isagot tayo man ken ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar isumanti pa yunak nga pangikablawan kat agimon tumanan already may kablao kanya kunana ni Mami Guillermo Sulisipan. Hello Mami, advance Merry Christmas. Ni Ma'am Fe Aquino kini Sir Edwin Aquino dita Kalayab. And of course ni Mother ko Mrs. Bensita Domingo, ni Ate Vilma, ni paring Michael, ken kasama tan ni Manang Emeline Butay de los Santos, ni Mami Minda, ni Mami Rosalinda, ken ni Ma'am Regina Salvador, dita Dingras, and of course kini Manang Silvia de la Cruz, dito'y Barabar, San Nicolas. Amin latan nga agdengdengeg, agbuybuya, kadigito'y nga gundaway, especially man nga pangisagutak iti familia to inumutibiyang, di kita'y duwa nga babalasang nilaki asayla, ni Marian Elis ken ni Mrs. Ko, ken ni Nana Nining, ni Kayong Rodel, ni Comadre Donna,
amin nakarkaruba tayo dita latan, dita barangay Bawa West, kablaon tayo man, incoming punong barangay Salvador, Caroy and family. Okay, di kita mang isursuroy dita Bawa Elementary School. Okay, ti rodan ti gapuken ka. Awanen ti umasping panagayat nga intalali sikat ti inspirasyon ko Isagot tayo pa kay ni Comadre Bel Perdido Tapek Langgaman, kasama tan di kita dataka Lapaway Eatery. tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita datawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na awanen ti umasping panagayat nga intalali sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay sang sangayan kapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka
Pero papagayam mi ida. Ket nga rod, kasama na ngayon tayo itultuloy, tintay panagkakadwa, ito ni ti sumara programa. Kalpasan lang ka digiti sumagawa na pamalagip, malibod pa lang iti technical studio. Baro Arimat! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos kalpasan, ti oras ti alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break! Naimbang oras yung gagayem kanabsat at iti kaudyan nga dama gidatang oras balegyan ni Sengkat iti nagigidan nga o-taking ceremony dagiti baro na butusa na punong barangay Tinterong Ilocos Norte. Itay laeng napan nga aldaw. Naigidan na pinagsapatan ni Gobernador Macho Marcos Manotok digiti punong barangay sa manigipod kadagiti 5 gasot 50 ket siya mabarangay iti sapasap a probinsya. Impaimet tinanay suporta dagiti mayor kadagiti bukod da nga ili babaen ti kadda iti nasao nga okasyon. Presentemet da Congressman Sandro Marcos iti mo na distrito Congressman Angelo Marcos Barba iti maikadwa distrito dagiti opisyales ti probinsya ken ti syudad ti Lawag. Imunamet a kinablaawan ti gobernador dagitoy sakbay ani paay ti imbalitukan a mensahe. Ginutuygot met ti gobernador dagitoy tinapud na panagserbi kas kalikagom nga ipaay kadagiti kabarangayan. Kagiddan daytoy impasigurado met ti gobernador itinanay suporta tapno agbalin at natalinaay business friendly ken na progreso pay nga Ilocos Norte. Impasigurado ti amati probinsya itinadupay apan naka-implementar dagiti nayon a proyekto infrastruktura kang runan na iti kalsada ken flood control projects tapno masigurado iti kinatalged no adday ti dumteng a kalamidad kas iti bagyo. Inayon iti amati probinsya nga dupay anayon a pagtrabahuan ken pamastrikan ti manamnama may patungpal kadagiti sumarsa nung aldaw para kadagiti kailyan kas imunan ngayon karina tapno madaan tinatalged a panagbiag dagiti taga Ilocos Norte. Deta di kaudyan na damag itatang oras, kasagot serbisyo publiko, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, manipod dito yung News Center, ni Ronald Domingo, nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 5 minutos kalpasan, ti oras ti alas 2. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mixed with collagen and glutathione. Gapot tayo nyo ubingak iti nagsaksakitan iti pudil na, idinangag ko dahil iti Doc Herbal Coffee 21 in 1 nga adan dahil iti collagen ken glutathione. Idi unana sa anak amamati. Ngem gapot ituloy-tuloy ko daytoy ket nakitak iti epekto na diti kudil ko. Naglighten kin ininot nga nawawan diti scar na. Gapo iti dayta saan kon ibain daytoy kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Herbal mix with collagen and glutathione. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Baduget ka bloom iti banglo. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Magandang araw, taga-Bra po ako. I-share ko lang sa inyo ang aking karanasan. Siguro dahil may edad na ako sa ngayon, medyo mahina na rin ako kay Mrs. Mula nang gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Capsule, lumakas ako kay Mrs. Kaya subukan niyo ang Doc Herbal Coffee 21 in 1. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Gasta the Smart iti Dishwashing Paste at a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos kalpasan, ti oras ti alas 2. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklingan. Ngarot, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti dayta programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarot, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kayo lukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Pero papagayam, balbaling arod ginak kumablaw kada kayo. Iti daytoy nga malem. Ada tayo iti sumara programa tayo parikot ken pamagbaga. Danggayan dak aging nga ti oras ti alas 3 papagayam. Ti programa tayo mangmanggan Lunes aging nga ti Biyernes alas 2 aging nga ti oras ti alas 3. Magat kadwa tayo palang agserbi ti biyang ti Master Control na Engineer Mark Angelo Asuncion, kani Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direksyon Station Manager Rod Sadjan, ken to inubuti biyang testimonyo ti daytoy nga programa ni Ronald Idol Domingo.
Di aday iti nga malem papagaya, mintay tumanen agibasa kadigiti naawat tayong daniw. Ina patulod digiti naayat nga tumartarabay papagaya. Ti programa tayo ket iso iti pakibasaan kadigiti daniw. Mensahe ni ayat dagiti pakasaritaan kinayat pakasaritaan iti biag. Inasameten no dagiti problema wenno parikotyo. Mabalin nila tamed nga idanon ida iti programa tayo papagaya. Dapat checken mamati ak. Dagiti tay basbasa itintong galaldaw-aldaw ket mabalin nga isuda iti mangitunda kada tayo iti napinpintas nga dana. Mangiturong ko na tayo man. Kasamatan mabalin nga pakapidutan tayo ti adal. Pangtignay kada tayo. Ken kastameten mamagbalin pa nga inspirasyon tayo papagaya. Okay, hintay man ibasa dagiti naawat tayo dito yung pangablaaw. Okay, kunanad to, sis Rosalinda Bumanglag kanayon nga adda date mo sis. Joke lang when sis baka kaguran akmet. Kunanad to level la. Sir, request ko man tay Timek baring manggig ko pay sir adda ngamin papanak sir. Thank you, God bless you. Pudaman papanan ni Mami Luming ay ni Mami Kwan mapangataman makaagnek-ron. Okay, sige. Okay, niga kunatay sir, good PM patukarin man tay sidingan sir para okay, ganun nga dito. Guri ka ket guri ka. Okay, sir, good PM patukarin man tay sidingan sir para kadigitay agdingdingeg aglalo kadigitoy kabarangayak. Thank you sir. More power. Di ba nga baka nga kagawad sa Mr. Roel Carawa, dita nagbakalan batak. Sir, naimbag nga malem mo sir, ag-request man sir tay man hello mahal sa dinti ayan mo. Sir, isagsagot tay biag ko sir ni Vanji Puyawan. Okay? Garod papagaya matiman garod deti kanta nga na polwan iti Timek. Barbarong manggagano pala ni Mami Rosalinda Bumanglag. Alawala. Ana Mami Rosalinda Bumanglag. Daka pala ditawon no pimanaw kan. Alagat patokaraklata deti kwa. Takakikita mo deti message mo. Okay. Atoy deti kanta nga na polwan Timek. Matmata tangata
Kaya papagayam, detarod ti Timek. Sa balimampay nga sunata, kan na yun tayo, na tapnilikas sakit, tuloy-tuloy ito itintay panangidanon, kadigiti Daniw, papagayam. Okay, dati meta datay paborito ni Manang Emeline Butay de los Santos sa isaw tayo ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo dita Barangay Kalayab, Lawag City. Napudno nga ayat. When ayat nga napudno. Day tuy nga nagkinarianta awan tubulos makapagsina anyaman ti pakapadasan ta engenggan at panagkuykuyog ta niyayat nga napudno iten natalating at di bagyo biyag baliwuray paikap mo ayat pinpaay ti Diyos sa buong daytoy garot kinakma ko na kadatay apada-pada dayawin tayo Diyos na inlangita puno ngayatin tayo magunbuda iyayat nga napudno iten natal nating at di bagyo tiyag baliwuray paikatno ayat pinpaay ti Diyos sa niyayat nga napudno iten natal nating at di bagyo tiyag baliwuray paikatno ayat pinpaay ti Diyos sa niyayat nga napudno iten natal nating at di bagyo tiyag baliwuray paikatno ayat pinpaay ti Diyos ako niyayat nga napudno iten natal nating at di bagyo tiyag baliwuray paikatno ayat pinpaay ti Diyos ako Parikut,
ken pamagbaga. Pero papagayam itero din ibasa deti Daniw. Daning patulod kadatayon ni Kapitan Oswaldo A. Valente. Manipod ita barangay Kumkumloong iti iliti Corimao, Ilocos Norte. Kung sa kanita barangay Kumkumloong. Okay? Ato yan dati Daniw nga napolwan iti Daydi Kalman. Daniwan ka, ayat ko. Daydi Kalman. Ara-ara pa apek, apasublek kuma Daydi Kalman. Anamaris, akadak ditadennam. Inabelta di sunata, punganay da karayo. Iti tialokatik dagiti mata, makaawis abibig. Pinunas na amin na buteng, ken panagdudwa. Itibit titik bara, agdingdingep, aglinaga adakulap, mawarwar dagiti kari, masangal dagiti arapaap. Wen anyan nga imnas day dinaglabas, ngem apay anang lipat ka, nga inkalang nak. Akwek mamet anag bidutak, ngem nagbidot kamet. Kaya't ko pasublen napalabas. Tapno sukatak dagiti nagkurangan. Ngem awanen Daydi Kalman. Pasetnan ti agdama. Karaipnan sa bali. Rumbeng nga ruden, alipaten ka. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam detarod ti Daniw ni Kapitan Oswaldo Ancheta Valente, manipod dita barangay Kumkumloong, Corimao, Ilocos Norte. Ipasurot ta sunata. Nga di nakto
Intet mo naladawa In nakita matmatan Agarubos tululwa Sa inek kujak mapengdan Sa dinutan tiyak ko Diyayandan di sapatang Nasisiap tulaen Itin ka ay ayaten Intit mong aladawa Din nakita matmatan Agarubos tilulwa Sa inek kujak mapengdan Intit mong aladawa Din nakita matmatan Agarubos tilulwa Sa inek kujak mapengdan Agarubos tilulwa Sa inek kujak mapengdan Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Ganda sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan Ay natin? magsibili sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kita na to the max. Starwax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man iti tanom, nagsubliti sila piti tatar. Starwax, Starwax Wax. Kita na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes, at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral.
Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may puyog nga rugit iti bagi. Ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan. Naimbag nga damag, wen gagayem ken kabsat, agsapsapol kay kadi itinadalus, nalakak ken desente a panganan, nga rud gagayem ken kabsat, addan dita ili ti Paway Ilocos Norte, ti kabarwanan nga panganan, iso dayta ti Kala Paway Eatery, ti Kala Paway Eatery ket ijaya na iti pamigat, pangaldaw ken pangrabii, ken ijaya na pay ti budget meal, ken saan lang nga dayta, magatang pay sa jay dagiti agkakaimas a merienda, ken dagiti nagduduma a produkto ti ili ti Paway, ken agbirbiro kayo kadi, iti lugar nga pakangayan iti anyaman okasyon, kas kumay ti pa-birthday, bunyag, meetings, seminar ken daduma pa yung okasyon, mabalin nyo pa yung osaren ti lugar, agsipod, tanalawa, ken kompleto da, kadagiti kakamitan, kadagitoy ingkay isayangkat nga okasyon, ken saan nyo problema ti ingkay pagparkingan, tanalawa ti lugar, ti Kala Paway Eatery ket Masarakan, iti barangay 11, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte, along Paway, Batak Road. Tinadong impormasyon, ag-text wenno tumawag, iti cellphone number 0927-971-2893. Kala Paway Eatery, ti panganan apang namnamaan iti ili ti Paway, Ilocos Norte. Kala Paway Eatery. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:38. Kadita, agsubsublita ya tumngeg, iti paborito ya programa. Parikut, ken pamagbaga. Peno papagayam, kasama ng intay basa ti may kadwa nga daniw. Okay ko na to, yes sir, naimbag nga malim mo sir, ag-request akman sir tayman hello mahal, weno sa din ti ayandan. Isagot ko to'y biyag ko sir ko nanad to. Adak pay lang sir, madamak nga agrubwat sir, nabayag nga talaga nga Jack nakita di mahal ko, thanks, God bless you ko nanad to. Bye sir, nge ken amin karimat agbuya tay tun rabii ko na ni Mami Rosalinda Bumanglag. Okay, dati request ni Ma'am Banji Puyawan. Dati pa lang kanta to'y numutoy biyang sa dinti ayan di karim.
sugatam imadayo ka ito'y dana jakam munuan yat kapuna sa dintiayan tay di karim asyak lain din ka ay ayaten sa dintiayan tay di karim adi kang tupulos sa palpali puso kita diag tutup kaput na ulpit nga ayan mo kastoy kayang timayadayo itiden na inay ayat mo sa dintiayan tay di karim asyak laing tin ka ay ayaten sa dintiayan tay di karim adi kan tupulos sa balbaliw sa dintiayan tay di karim asyak laing tin ka ay ayaten sa dintiayan tay di karim adi kan tupulos sa balbaliw sa dintiayan tay di karim asyak laing tin ka ay ayaten sa dintiayan tay di karim adi kan Parikut ken pamagbaga. Beno mapagayam dapay 10 nga minutos kasangwanan ti oras ti alas 3. Ititete kung dawa intero den ibasa deti may kadwa daniw ngayon patulod kada tayo ni Kapitan Oswaldo Ancheta Valente manibodi di barangay Kumkumloong, Corimao, Ilocos Norte. Ti sabali pay nga daniw na nga napoluan iti saan asika. Daniwan ka, ayat ko. Saan na sika? Akwek, sika ti punganay. Ramot si Mangbay abalegik. Tiagdama aking siya sinok. Wen pasitnan o pasitnakan to'y kinataok. Tasika amin dagitoy. Ngemnasken nalipaten ka. Tawanin karbingak itayat. Bambantin kay batugak di tapusong. Addan sa baling agikot ken ka. Amwem. Kahit ko ti agsangit. Tapno lipatek. May waksik kinarukop mo. Ket kayat ko ti umalsa. Taipakitakmit. Ti impariknam. Ngem saan. Awan anak ti karbengan. Amang dusa ken ka. Ibikar kararagkot. Ragsak mo. Sidong nang iskotam kanya. Ngamin pa check saan na si ka. Tiinas.
Langit, pagpasagak. Daniwan ka, ayat ko. Bena papagayam at yoro din ti ipasuro tayo sonata ti sa malipedani ni Kapitan Oswald Ancheta Valente di Tacorima, Ilocos Norte. Request pa ni Comadre Cristina Makatumbas dito Barangay San Pablo, San Nicolas. Kablaan tema pa ni Tata Vidal, ni Nana Gus, ni Tata Juan, ni Nana Tansing, ni Manang Alice. Iti pamilya ni paring Albert Marquez. Dito'y sidunggo, pimanaw kabiyag ko, anyat naramid ko, adi kinayat day tapusong, inuranag ajak amo. Tila eng kaladingit ko, siyaktay inka inkulbo, saweman itipudno, nuwanyati basulko, tasikatay imadayo. Di ka mang pinampanunot, di dunguken kaken agos, anyakit din kinaulpit mo, ken kinaranggas day tapuso. Di ka mang pinampanunot, di dunguken kaken agos, anyakit din kinaulpit mo, ken kinaranggas day tapuso. Biyak ko dya kun amay turang, dimpaay mo agalakamat, inka ka din kanyak iyet na, pamateg mo pagbiyagan. Dito'y sidungko, pimanaw kabiyag ko, anyat naramid ko, adi kinayat day tapusong, ginuranag ajak amo. Tila eng kaladingit ko, siyaktay inka inkulbo, saweman itipudno, nuwanyati basulko, tasikatay imadayo. Di ka mang pinampanunot, di dunguken kaken agos, anyakit din kinaulpit mo, ken kinaranggas day tapuso. Biyak ko dya kun amay turang,
Alawen papagayam mida, na detarod ti sunata na po nupay awan kan. Okay, deti man pay kanta ni Ate Vilma. May kadbakin maudin nga sunata nga intayon na ipatukar papagayam. Intay to agpipin na kadan. Tablaon teman ni Ma'am Fia Aquino dita Barangay Kalayab. Naladaw kano nga nagbuyat danapanan na. Sapsapulan dagidi nasamit nga kari wen sapsapulan di ayat anasudi gapot iya adayo obyag ko dito isibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamit nasamit unay nga ayan mo kanya dagidi nasamit nga kari wen sapsapulan di ayat anasudi gapot iya adayo obyag ko dito isibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sabay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamit nasamit unay nga ayan mo kanya sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamit nasamit unay nga ayan mo kanya sapay ko man tadi
Beno papagaya malakaro din dito kung daway nga agyaman kay na pumakada ket sapay kumatanay pa kay manen iti sang kabasit nga kay naglilingayan ti daytoy nga malem. Nakadwa karo din nga nagserbi ti biang ti master control the engineer Mike Ramos ken ni engineer Mark Angelo Asuncion itinagan ti administrative officer tayo ni Miss Mary Joy Gabat iti OJTs tayo ni Lewis Pabros ni Rose Ana Mamwad Ninya Tabilos Jesmer Vicente ken ni Jessa May Manuel. Supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan ken tinumutibiyang ni Ronald Domingo agdragay tay tumanen into no bigat. At irodan ti maudin nga sonata inakon ipaay kada kayo papagayam. Ken aganan na tayo nga kankanayon 42 days before Christmas. Dayunay nagbayatan ta Jakam mo no kasanuka no sumitngit malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buya kadredrato ta ayat kuken ka tapno si katay di unay maina alaen sursurat ko tain ka agbasa ngenno di mapnek tarik na agdayal ka tatumawag ka malaglagit ko Adayo punay nagbayatan ta Jakam mo no kasanuka no sumipngit malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buya kadredrato ta ayat kuken ka Ururayek tatawag mo biyak ko tapno may kataday ta iliw mo pay ang nga iyepkas ko iti I love you si kalat malaglagit ko iyepkas ko ti I love you si kalat malaglagit ko si kalat malaglagit ko
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, may 1 minuto kalpasan ti oras ti alas 3. Oratio Imperata for protection against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in